Nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu, sila esithula khona abaculi abazokhipha-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umfana kaMgqumeni, abadlwane bebhova-ke laphana wey'ngane zakwethu bakhiphe i-back cover-ke laphana wey'ngane zakwethu. Siyazi ukuthi bazokhipha-ke umsebenzi omusha-ke laphana, kuwumsebenzi wesibili-ke laphana wey'ngane zakwethu. Into ehlukile kulo nyaka-ke laphana wey'ngane zakwethu bafeature-ke laphana uLimit. Siyazi ukuthi uLimit-ke insizwa yama-hit-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi yini nje singayilindela kumfana kaMgqumeni, ngoba-ke nje laphana iy'ngoma ay'khiphile ziwu-12-4-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze sasikakungozela nepela ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha siyichaneli siyabonga.